malo kasnije, pa vas molim za vaše izvinjenje, odnosno halal u pitanju sredstva informisanja. Danas smo se skupili ovdje da bi nastavili ovaj naš čist nijet u otkrivanju prošlosti Bošnjaka u vremenu o kojem se jako malo kod nas pričalo i znalo. Imamo danas naše dvojicu gostiju, znači gospodina Almira Mehonića i Almina Žnuzevića. Prvi će nas obratiti gospodin Almin Mehonić, a svi ste obavješteni koja je tema njihova izlaganja. Evo, ovo ćemo vrijeme, znači između vaša dva izlaganja podijeliti na dva dijela, pa gospodine Mehoniću, izvolite. Prvo, koliko imam vremena? No, ja ću pozoriti, nije problem. Ja? Hvala. Želim sve da vas poselamim, da vas pozdravim. Hvala vam što ste došli. Ja ću nešto više govoriti oko Rifata Budžovića Trša i ZAVNOS-a, Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Sandžaka. Rifat Budžović pripada, slobodno možemo reći, najnaprednijoj generaciji sandžačkih i bošnjačkih političara, a on lično je i najveća ličnost među Bošnjacima u Sandžaku u vremenu prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Veličina Budžovića je u tome što je on svojom pojavom prevazišao i narod i prostor kome je pripadao i odakle je dolazio. On je postao globalno značajna figura cijelog jednog pokreta i sa te pozicije Rifat je kao rijetko ko u, da kažemo, sandžačkoj istoriji zastupao i bio privržen borbi za ravnopravnost kako naroda kojem je pripadao, tako i regije odakle je ponikao i odakle je došao. Rifat je bio zastupnik Sandžaka i svoga naroda na najbitnijim mjestima u organima Komunističke partije Jugoslavije. On je bio zastupnik Sandžaka i Bošnjaka u Beogradu i u Komunističkoj partiji mnogo više nego li je bio zastupnik Komunističke partije Beograda u Sandžaku. Stoga jedan kvalitetan govor o Rifatu Budžoviću nije samo jedno puko nabrajanje njegovih i nekih činjenica iz njegove biografije, fakata, djetinjstva, školovanja, njegove borbe i smrti. To je prije svega govor o jednoj markantnoj pojavi, o jednoj ideji, o jednoj viziji, ali i jednom tragičnom kraju kako njega, tako i jedne ideje koju je on predstavljao. Jer svako ozbiljno istraživanje danas života i djela Rifata Budžovića Trša i narodno-oslobodilačke borbe u Sandžaku ne može proći to da bi prostor Sandžaka drugačije bio riješen, da je Rifat Budžović Tršo dočekao kraj Drugog svjetskog rata. Iz dostupnih podataka znamo da je Rifat rođen kao treće dijete jednog siromašnog šerijatskog činovnika Nazifa i njegove žene Rabije 1913. godine u Akovu, odnosno današnjem Bijelom polju. Sa 2 godine Rifat je ostao bez oca, a sa 4 godine on ostaje bez majke. Stari brat Ibrahim, trgovački pomoćnik, trudio se da prehrani kako je znao i umio Rifata i sestru Hajriju. Međutim, 1918. godine, samo 2 godine nakon smrti njegove majke, a 4 godine nakon smrti oca, umire mu i brat Ibrahim. Rifat i sestra Hajrija bez sredstava za život i bez najbližih, ostavljeni sami, našli su se u jednoj veoma teškoj situaciji. Međutim, oni se dodjeljuju jednom siromašnom njihovom rođaku koji se zvao Salih Đedović i on, kako je znao i umio, pokušava da
školuje Rifata i da prehrani njega i njegovu sestru Hajriju. Uprkos ovoj teškoj sudbini, Rifat se školovao i rastao i bio je najbolji đak u osnovnoj školi u Bijelom Polju. Nakon toga on upisuje obućarski zanat i kako neki biografi Rifata Budžovića Trša navode, godinu dana provodi ukucavajući drvene eksere u stare đonove cipela, ne dobijajući za taj svoj rad ni dinara. Zanat napušta posle godinu dana i 1925. godine odlazi na školovanje u veliku medresu, jednog, da kažemo, bizarnog naziva, velika medresa, kralj Aleksandar u Skoplju. I od tada možemo da ustvrdimo da počinje jedna intelektualna karijera Rifata Budžovića. On u toj medresi uči da bude govornik, uči da bude žurnalist, glumac, političar, jer ta škola je bila vrlo zanimljiva. Ona je bila ranga realne gimnazije plus arapski jezik, turski jezik, naravno francuski jezik se isto učio, plus historija islama, takozvana filozofija islama, akaid, šerijatsko pravo i tako dalje. Koliko je ova škola bila, da kažemo, napredna za to doba, govori podatak da su samo rijetki posle završetka te medrese odlazili u vjersku službu. Većina njih je upisivala prestižne fakultete. Pa tako znamo da su tu školu u Skoplju, medresu u Skoplju, završili drugi poznati bošnjački intelektualci kao što su Šamir Sijarić, kao što je Muhamed Abdagić, kao što je Yunus Međedović i drugi. Već u medresi Rifat se susreo sa tim, da kažemo, marksističkim idejama i sa komunističkim pokretom. I on je već u medresi shvatio da je to jedna ideja koja će nadolazi, jedan novi sistem. I da kroz taj sistem treba da Bošnjake i Sandžak svoja prava da ostvaruju. 1933. godine on upisuje pravni fakultet u Beogradu, gdje je taj, da kažemo, revolucionarni studentski pokret već bio u zamahu. On je vrlo brzo prihvaćen u svim tim studentskim krugovima, izabran je za sekretara univerzitetskog komiteta i postaje, kako se u biografiji njegovoj navodi, jedan od najpopularnijih i najuglednijih studenata Beogradskog univerziteta. Mnogi poznavaoci i drugovi Rifata Budžovića iz tog perioda ga opisuju kao kolegu kojeg je prije svega krasio taj jedan odnos prema ljudima. Imao je, kažu, veoma topao i blag odnos prema ljudima i bio je, kaže, neobično osjećajan, senzibilan prema siromašnim svojim kolegama, svojim drugovima. Prema riječima generala i narodnog heroja Voja Nikolića, on je rekao vrlo jednu zanimljivu rečenicu koju opisuje Rifata Budžovića, a ta rečenica kaže da je to bio najskromniji čovjek kojeg je upoznao u svome životu. Rifat se tih godina istakao i tokom studentskih demonstracija koje su bile aktuelne u Beogradu. Poznati su njegovi govori studentima u Beogradu. Bio je vrlo, vrlo talentovan govornik. Kažu da je sa vrlo malo riječi mogao mnogo da kaže. I prilikom tih demonstracija jednom je izbjegao atentat, a drugi put je bio ranjen. Kao centralna figura tog studentskog pokreta Rifat ubrzo prelazi u okružni komitet Beograda, gdje je jedno vrijeme rukovodio tim odborom, komitetom, tokom 1940. godine, a na 5. zemaljskoj konferenciji izabran je za kandidata centralnog komiteta Jugoslavije. I sad vrlo jedan zanimljiv segment. Iako etabliran, da kažemo, u toj već eliti komunističkog pokreta u Beogradu, to je sami vrh komunističkog pokreta Jugoslavije, on ne prestaje da promišlja o statusu Bošnjaka, statusu tadašnjih muslimana i o statusu Sandžaka u državi.
vrlo intenzivno on i piše djela koja govore o statusu Sandžaka, o položaju muslimanskog naroda u Kraljevini Jugoslavije, okuplja oko ove ideje studente iz Sandžaka, formira studentsko udruženje pod nazivom Zlatar, formira list Student i za urednika glavnog tog lista postavlja svoga prijatelja i svoga druga Ivu Olu Ribara. U Novom Pazaru formira i pokreće list Glas Sandžaka, kojeg uređuje zajedno sa Muhamedom Abdagićem, jednim od najvećih bošnjačkih intelektualaca iz Sandžaka, sigurno poslije Rifata Budževića Trša. Rifat je bio i autor vrlo značajnog pisma, odnosno proglasa studenata Sandžaka, koji je upućen narodu Sandžaka, u kojima on poziva i muslimane i Srbe i Crnogorce na jačanje zajedništva u vrućim povijesnim prostorima. Sa ove vremenske distance možemo ustvrditi sa sigurnošću da je angažovanjem i mudrošću Rifat Budžović uspio reaktivirati ideju Sandžaka, jer se tada o toj ideji mnogo nije ni znalo ni govorilo, u komunističkom pokretu i naglasiti njegov značaj, položaj i posebnost na prostoru Jugoslavije. Značaj ovoga je utoliko veliki ako uzmemo činjenicu da se bošnjačka elita statusom Sandžaka bavila prije ovoga tek davne 1917. godine, kada je donešena poznata Sjenička deklaracija, a održana Sjenička rezolucija u Sjenici, gdje su gradonačelnici Sandžaka tražili da se riješi pitanje Sandžaka tako što će se on formirati kao autonomija ili pripojiti Bosni i Hercegovini. Po izbijanju rata Tršo je poslan u Sandžak kako bi podigao ustanak, izabran je za sekretara Komunističke partije Jugoslavije za Sandžak. 5. juna 1942. godine osniva se 3. proleterska sandžačka brigada, a Tršo biva imenovan za njenog političkog komesara. 5 mjeseci nakon toga, 2. oktobra 1942. godine, Tršo biva ubijen. Ubijen je zajedno sa Vladimirom Kneževićem Volođom i sa Tomašom Žižićem. Njegovo ubistvo je do 90. godina, možda i kasnije, bila jedna velika enigma i nešto o čemu se nije smjelo pričati. Međutim, pojavile su se teorije mnogih bošnjačkih istoričara, prije svega Haki Avdića, koji je napisao jednu vrlo zanimljivu knjigu koja nosi naziv Život i djelo Rifata Budžovića Trša, u kojem on dokazuje, on je ubijen u Mrkonjić gradu i ubili su ga prema zvaničnoj verziji četnici i bacili u jamu. Međutim, Hakija Avdić dokazuje da to nije samo bilo puko ubijanje Rifata Budžovića od strane četnika koji su ih našli u jednoj kući, njih trojicu, Tomaša Žižića i Volođu i njega, i ubili ga. Zapravo, radilo se o jednoj smišljenom aktu koju su proveli, da kažemo, srpski i crnogorski nacionalisti koji su već tada počeli da ulaze u komunistički pokret i kome je zasmetala ličnost Rifata Budžovića Trša, jedna markantna ličnost, i ideju Sandžaka kao zasebne federalne jedinice koju je on zastupao. Da bi uništili Sandžak, znali su da moraju prije toga da unište i ubiju Rifata Budžovića. I desio se u stvari dogovor između partizana i četnika, i Rifat Budžović Tršo je upućen u jednu kuću, navodno jednog od simpatizera komunističkog pokreta, a prije toga je dogovoreno sa četnicima da oni upadnu tu. Kasnije se pokazalo da taj čovjek, kuća tog čovjeka gdje je on upućen sa svojim drugovima, u stvari je bio simpatizer ravnobogorskog pokreta. Ostavili su ih tu da čekaju da se održi jedan važan sastanak
partizani su se povukli, četnici su upali i na zvjerski način su ih ubili. On se nije dao, borio je se tu, to je kasnije kad je izvađen njegovi posmrtni ostaci, vidjelo se da je on bio sav polomljen od njegove borbe sa četnicima, ali je na zvjerski način ubijen. On je posthumno 1944. godine proglašen za narodnog heroja i danas u Sandžaku mnoge institucije, mnoge nagrade, mnoge ulice nose naziv po ovom, da kažem, bjelopoljskom i sandžačkom narodnom heroju. Sa ove vremenske distance možemo shvatiti u stvari koliko su te ideje i vizije Rifata Buđovića bile velike i napredne. Toliko da poslije njega niko nije uspio da, kažemo, ideju Sandžaka da više razvije, da je promakne, nego je to on uradio. Danas Rifatova ideja Sandžaka, iako je nastala prije skoro pa 80 godina, modernija je i naprednija nego što se mogu danas neke čuti i koje dolaze iz Sandžaka. Imaš jedno 5 minuta. Još 5 minuta, dobro. Rifat je shvatio da je ideja Sandžaka jedino moguća i realna kao jedna, da kažemo, nadnacionalna ideja, svenacionalna ideja svih koji žive na tom prostoru. I njegov najveći domet jeste da je on uspio za tu ideju da pridobije i sandžačke Srbe i sandžačke Crnogorce. U to doba, u doba Drugog svjetskog rata, i sandžački Srbi i sandžački Crnogorci su bili za autonomiju Sandžaka. Sada želim nešto da kažem što se desilo posle smrti Rifata Buđovića. On je ubijen i nije dočekao formiranje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, ali toliko je njegova ideja bila jaka i oživjela u Sandžaku, da je 20. novembra 1943. godine u Sandžaku formirano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, ravnopravno kao što su formirana zemaljska vijeća drugih republika na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, Sandžak je u tom prostoru imao, u tom vremenu imao status federalne jedinice. Federalne jedinice. U najmanju ruku možemo reći autonomije kao što je bila Vojvodina i Kosovo. To je vrlo značajno podcrtati. Formira se, dakle, ZAVNOS 20. novembra, pa čak i prije, ZAVNO Bosne i Hercegovine, koji je formiran 25. novembra, 5 dana nakon što je to formirano u Sandžaku. Pa ja u šali znam mojim prijateljima, Bosancima, da kažem da Sandžaklije, po ovome vidimo da Sandžaklije su sposobnije da nešto brže formiraju, a da su Bosanci mudri da to zadrže, pošto je ZAVNO Sandžaka ukinut, a ZAVNO BiH je ostao. Pa možda naša strategija treba djelovanje bošnjačko da bude ta sandžačka brzina i bosanska mudrost. Ono što je bitno, on je formiran 20. novembra 1943. godine u Pljevljima i vrlo značajan podatak, većinu zastupnika delegata su činili sandžački Srbi i sandžački Crnogorci. Predsjednik ZAVNOS-a, federalne jedinice Sandžaka, bio je Sreten Vukosavljević, intelektualac iz Prijepolja, Srbin. U to doba formira se Crveni krst Sandžaka, donosi se odluka o formiranju Narodnog pozorišta Sandžaka, Sandžak ima svoju himnu, obrazovanje škole se organizuju po nastavnom planu i programu kojeg usvaja ZAVNOS. Ako listamo nastavni plan i program, pa recimo u geografiju vidimo da se uči, da djeca u Sandžaku uče da postoji uža i šira domovina. Šira domovina je Jugoslavija, a uža domovina se kaže da je Sandžak. Vrlo zanimljiva teza. Sve se to dešava do 29. marta 1943. godine, kada komunisti vide da su makli Rifata,
nema značajna ličnost koja će im se suprotstaviti. Muhameda Abdagića su optužili da je sarađivao sa Gestapom, a natemjesali su ga i njega su skrajnuli. I šta rade? Kreću u ukidanje ZAVNOS-a. Zbog čega? Zbog čega oni ukidaju Sandžak? Pa teritorija je glavna stvar. Sandžak je bio prepreka između Srbije i Crne Gore. Trebalo je teritoriju Sandžaka podijeliti između Srbije i Crne Gore, kao što je ona i dan danas podijeljena, pa imamo jedan dio opština koje pripadaju Crnoj Gori i jedan dio koji pripadaju Srbiji. To se ne bi moglo desiti da je ZAVNOS ostao, da je Rifat Budžević ostao živ. Oni ukidaju, ali vrlo bitna jedna stvar, a o tome će Armin u svom nastavku govoriti. Oni koriste ovaj ZAVNOS prvo da privuku Bošnjake u narodno-oslobodilački pokret, pa onda koriste ZAVNOS da bi donijeli odluku o strijeljanju na Hadžetu bošnjačke inteligencije i kad sve to završe, šta rade? Ukidaju Sandžak i ukidaju ZAVNOS. Hvala vam, toliko od mene. Zahvaljujemo se gospodinu Almiru Mehaniću, sandžačkom publicisti i kolumnisti, autor knjige Sandžački čvor i najavljamo gospodina Armina Đunzursa, studenta generacije na Osijeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje je 2015. godine diplomirao temu odnos četnih partizana, upravo ovo što je naš Almin govorio. Pa gospodine Almin, ja bih se zahvalio vama. Oficijalno bih pozdravio i poselamio sve prisutne i zahvalio se organizatorima na mogućnosti da danas govorimo i da nešto više kažemo i prodiskutujemo baš na ovu temu koja je po mom mišljenju i veoma bitna i možda jedna od presudnih tema za historiju Bošnjaka, historiju bošnjačkog djelovanja i općenito bošnjački narod. Ono što je veoma bitno na početku reći jeste da sam ja dobio jedan dosta nelagodan zadatak, odnosno govoriti o jednoj temi koja se kroz bošnjačku historiju nažalost dosta često spominje, dosta često ponavlja i dosta često je utvrđena i sastavni dio bošnjačke historije. To razumiju i shvataju svi oni koji se malo više bave i čitaju ovom poslu. Genocid nad bošnjačkim narodom, ubistvo Bošnjaka, njihovo protjerivanje, istrebljivanje, etničko čišćenje jeste pojam koji Bošnjacima, da kažem nekako, nije uopće strana. On je prisutan u bošnjačkoj historiji sa kraja 18. stoljeća, proteže se kroz to cijelo krvavo 18. stoljeće ili dugi 18. vijek, kako historiografija kaže. Aktualan je i aktivan u 19. stoljeću sa jednim manjim mirnodopskim periodima. Također, 20. stoljeće se smatra vrhuncem ovog jednog plana i jedne politike koja je bošnjački narod najbolje osjetio na svojoj koži. U nauci je uobičajeno praviti jedne česte i određene povremene retrospektive, pa se nadam da ćemo mi danas uspjeti u ovih nekih određenih 20 minuta koliko ja imam za svoj govor, sublimirati neke najbitnije stvari koje bi se mogle reći ukratko i povezati o ovoj temi kako bi se stvarala jedna opća slika i jedno opće razumijevanje ovog vrlo bitnog problema. Potrebno je dati jednu opću mogućnost proučavanja historije, jedan novi cilj, odnosno jednu novu mogućnost, jedno generaliziranje i proučavanje historije na osnovu novih podataka koji su dostupni i koji su sada mogući. Kao što znate, kao što je Almin rekao, govor o ovome, kazivanje o ovome, pisanje o ovome dugo godina je bilo zabranjeno i tabu tema u Jugoslaviji. Naravno, mi svi razumijemo zašto je to tako, jedna jaka ideologija nije dozvoljavala govor i diskutovanje o takvoj temi. Međutim, danas kada su otvorene mogućnosti, mi trebamo govoriti što više, trebamo pozvati sve ljude koji znaju, koji su bili svjedoci događaja, koji znaju nešto više o tome da se jave, da pomognu nam historičarima, da pomognu ljudima koji o tome pišu, da se istina jednom konačno sazna. Moje danas izlaganje sažeće se na jedan period 45. godine, ili kako je zbog njene ambivalentnosti nazivaju jednom revolucionarnom godinom. Međutim, ja sam otišao jedan korak dalje u tom svom proučavanju, smatrajući da mi 45. godinu ne možemo zaokviriti samo u njenom vremenskom jednom okviru ili njenom vremenskom tajmingu. Mi u stvari to moramo posmatrati kao jedan proces koji traje. To je proces koji traje sa kraja 44. godine, oslobađanjem gradova, uspostavom komunističke vlasti, pa recimo sa
kraja 44. godine ili od novembra 44. godine do recimo februara 46. godine možemo obuhvatiti taj neki revolucionarni period. Ono što uvijek govorim i volim reći jeste da je proučavanje 41. godine i 45. godine uvijek najteže. Nikada nije bilo jednostavno, niti će ikada biti ponovo jednostavno o tome govoriti i proučavati. Zašto je to tako? Jaka ideologija, jaka politička ideologija koja je vladala u ovoj državi na ovom teritoriju nekih 50 godina ostavila je jak historiografski trag i jako historiografsko utemeljenje za jedno proučavanje i određenim dokazima je uspjela da majorizira cijelu jednu priču, cijelu jednu historiju bošnjačkog naroda. Naime, šta želim po time da kažem? Svi ljudi koji su starije generacija znaju kako je to bilo u školama, kako se na tome radilo, populariziralo i govorilo. Ono što je naša tema danas, u stvari ono što mi danas trebamo uraditi, jeste upravo to da istaknemo jedan novi način govora, razmišljanja, mišljenja, onome što mislim da nije dovoljno urađeno i da nije dovoljno danas rečeno. Mi trebamo izbjegavati izgradnju identiteta na jednoj općoj divergenciji, mi naspram oni, jer upravo je to ono što je rađeno kroz cijeli taj period. Mi trebamo svoj identitet graditi na našoj historiji, na našoj historijskoj tradiciji, na našoj historijskoj posebnosti, historijskom kontinuitetu. Jer Bošnjaci uvijek su prevazilazili jednu vjersku zajednicu, uvijek kada su imali priliku, izricali su svoju etnografsku posebnost, svoju etnografsku različitost, međutim to nije uvijek im bilo dozvoljeno i uvijek im nije bilo moguće, pa mi svi znamo taj historijski put od priznavanja nacije 64. godine i cijeli taj put do jednog etničkog malo boljeg položaja koji mi danas možemo reći da vlada. Ono što ću sada da kažem kako bih uveo i nekako krenuo medija stres bliže, jeste da su Bošnjaci narod koji su u Drugom svjetskom ratu najviše stradali. Procentualno to je bio 8,1% stanovništva jednog naroda. Znači kada se to pretvori u brojke dođete do jednog broja od 70.000 ljudi koji je izginulo za te 4 godine. Historija o tome je dosta sklona da govori, da manipuliše o tim brojima. Međutim, ono što je veoma bitno i što se često spočitava jeste govor o tome da li je to bio genocid, da li je počinjen genocid 1941. Da li je počinjen genocid 1945. godine. Masa historičara, naročito preko Drine i Srbije, Crne Gore, govori da tu u stvari nije bio genocid, da su to bila ubijanja. Ja danas mogu ovdje reći da mi to možemo nazvati bilo kojim imenom. Da li je to genocid, da li je to ideološko odstranjivanje, lijeva skretanja, etničko čišćenje. Bilo kako bilo, to je fakta koja ovdje postoji i koja je definitivno u historiji zabilježena. Jedan opći paradoks koji se nekako kroz historiju provlači u jednom svom dosta pežorativnom značenju jeste to da se Bošnjacima spočitava da su u stvari u Drugom svjetskom ratu bili na pogrešnoj strani. Kada nekoga pitate ili kada zaustavite nekoga pitate šta je sa muslimanima u Drugom svjetskom ratu, svi će reći bili su ustašama. U stvari to nije tako. To je u stvari jedan veliki paradoks, jedna velika pogreška koja se kroz historiju i historiografiju utemeljena. Upravo je potrebno da se o tome govori, da su muslimani, da su Bošnjaci od 1941. godine bili podijeljeni. Da bi se to razumjelo, mi moramo shvatiti jedan širi historijski prostorni koncept. Nakon ubistva Spahe 1936. godine vi nemate jaku političku stranku, jaku političku bazu iz koje će se Bošnjaci organizirati. Vi nemate nacionalni pokret koji će organizirati i objediniti Bošnjake. Imate jednu opću nacionalnu dezorijentiranost, imate politički konflikt, imate političku koheziju, imate ono što se u opštem ili kolokvijalnom jeziku može reći raspad sistema. Bošnjaci su neorganizirani, podijeljeni su. Imate Bošnjake u ustašama, veoma mali broj. Znači, postoji istraživanja koja govore Mostar se bazira kao leglo ustaškog pokreta u Drugom svjetskom ratu i cijela taj dio Hercegovine. Međutim, kada vi tome govorite i kada govorite koliko je u stvari Bošnjaka bilo mobilizirano, odnosno bilo ustašama 1941. godine nakon uspostave NDH, dođete do broja od 5 ljudi. Dakle, samo 5 ljudi koji je bilo uključeno direktno u ustaški pokret. Muslimani su bili politički razastrti upravo zbog ovoga, jer nisu imali jednu političku bazu koja bi ih vezala. Međutim, ono što je veoma bitno jeste stvar sa Bošnjacima u Sandžaku. Njihov položaj je bio još, lošiji ili još udaljeniji od cijelih tih dešavanja. Mi smo svjedoci niza tih dešavanja koji su pokušali da se taj teritorij ili narod objedini u jednu
cijelinu. Međutim, ono što je veoma bitno jeste da, i što historiografija kaže, jeste da su muslimani u Sandžaku ili muslimani u Bosni i Hercegovini određene sfere tih muslimana dočekali Nijemce kao osloboditelje. Vrlo bitno je istaći da oni nisu prihvatili njemačku ideologiju. Vi nemate muslimanske jedinice koje ratuju na bilo kojem frontu ili služe njemačkom narodu, kao što su, na primjer, ustaše ratovale u Stalingradu. Muslimani su, kada su vidjeli dešavanja sva koja su prethodila nakon podizanja ustanka 1941. godine, suradnju četnika i partizana, odnosno partizana koji obećavaju odbranu muslimana od četničkog noža i pokolja i od ustaške kame. Imate partizane koji su u to vrijeme surađuju sa četnicima, zajednički oslobađaju Foču, zajednički djeluju, dijele oružje, dijele plen, a drže zajedničke linije. Takav način djelovanja i takva nesigurnost koja se pojavila muslimanima, naročito nakon pokolja u Srebrenici, Vlasenica, Foči 1941. godine, postakla je muslimane na organiziranje samostalno muslimanskih milicija, odnosno muslimanskog kadra koji će štititi te ljude na određenom prostoru koji nisu definitivno imali nikakvu vojnu zaštićenost. Muslimani su tako išli u Drugi svjetski rat, bez svoje vojske i bez svoje mogućnosti da se brani, što će se opet pokazati i 1992. godine kao historija koja se ponavlja. Formiranje ovakvih milicija jeste ono o čemu ću danas usko mislio govoriti, to jeste milicija, domobranska milicija u Novom Pazaru kojom je komandovali ili napredovao Ačif Efendija. Govori se, imputira se dosta kroz historiografiju njegova nacistička opredeljenost, optužnica po kojom je optužen za saradnik okupatora. To se vrlo lako može razjasniti, razumjeti kada se prati ideologija koja ga je optužila. Međutim, mi ne trebamo govoriti o njegovim političkim stavovima i ne trebamo pokušavati da razumijemo političke stavove jer su oni u stvari bili splet okolnosti vremena u kojem je živio. Mi trebamo govoriti o njegovoj vojničkoj strani, o vojničkoj odbrani Novog Pazara kada su muslimani u Novom Pazaru, Bošnjaci u Novom Pazaru 3 puta uspjeli da odbrane Novi Pazar od pokolja četnika. Mi trebamo govoriti o tome da su Bošnjaci jedini narod u Drugom svjetskom ratu koji nije osnivao logore. Niste imali jedan koncentracijski logor u kojem su neki drugi nemuslimani bili zatvarani, zlostavljani i sl. To je formiranje ovakve milicije, konkretno milicije Ačif Efendije. Ova milicija nije ratovala na drugom prostoru. To je bila lokalna policija, ona nije išla da osvaja da ratuje, ona je samo postojala tu kao odbrambena jedna sila. Vrlo bitno je potaći to da nijedna zgrada, vjerska zgrada Bogomolja u Novom Pazaru za 5 godina rata nije srušena, nije uništena, nije zapaljena. To se isto možemo posvjedočiti i 1992. 1995. godine u Sarajevu. Dakle, dolaskom 45, odnosno krajem 44. godine, već 28. novembra, kada se oslobađa Novi Pazar, jedne nove ideologije, komunističke ideologije, ovakvi ljudi bit će optuženi od političkog sistema. Međutim, veći problem svega ovoga je bio što nije zaustavljeno se na tome, rađeno se na jednoj općoj ideološkoj propagandi, ideološkom planu odstranjivanja bošnjačke elite, bošnjačkih intelektualaca, obrazovanih ljudi, popularnih ljudi, uglednih ljudi koji su mogli da organiziraju jedan opći bunt ili jedno opće razmišljanje. To, ja mislim da se dosta dobro može povezati na ovu priču o Rifatu Budževiću kao jednom bošnjačkom lideru koji uspio da zaokupira narodne mase, ne samo muslimane, nego i Srbe i Hrvate. Ja mislim da je ta ideologija upravo se toga plašila i upravo se toga bojala. Nakon uspostave komunističke vlasti počele su strijeljanja po već ranije pripremljenim spiskovima. Ono što je veoma bitno i što sam ja nekako u tom svom istraživanju uspjela prepoznam kao jedan upaljač ili jednu tačku dakle je sve to krenulo, jeste u stvari dolazak Voje Lekovića za mjesnog sekretara mjesnog komiteta. Pa bih sada volio da vam pročitam samo jedan dio, to je dio iz knjige Omera Turkovića Partizanski šehidi, gdje on kaže dolaskom Voje Lekovića u Novi Pazar kao člana mjesnog komiteta ispred centralnog komiteta. Citiram: drugovi, ja sam zadužen ispred oblastnog komiteta da vam objasnim naredbe koje su prispjele iz centralnog komiteta. Dakle, pazite, iz centralnog komiteta. Da biste me bolje razumjeli, nastavio je Leković, reći ću vam da je grad u kome se nalazimo, misleći na Novi Pazar, nije na Bosforu, ali je oduvijek bio mali Stambul. Ne samo po arhitekturi i džamijama, već naročito po vjeri i načinu života koji se ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg grada u Turskoj. Pitam vas, drugovi, kako ćemo izgraditi naše društvo bezklasno društvo na takvim temeljima? Moje mišljenje je nikako. Mi moramo po svaku cijenu našu zemlju očistiti od takvog korova. Likvidaciju narodnih neprijatelja tajno,
noću ili u ranu zoru, na onom polju iza grada koji se zove Hadžet. Dakle, mi ovdje iz ovoga možemo razumjeti i shvatiti jednu opću inicijativu ili jednu opći znak za pokretanje jednog takvog čišćenja koji će uslijediti sljedeće 2 godine. Dakle, on je tu ispred centralnog komiteta, sprovodi ideje i sprovodi naredbe centralnog komiteta koji mjesni komitet treba samo da sprovede. To se u stvari i tome se pristupilo. Crne trojke popularne dosta su često počele da odvode ljude iz Novog Pazara iz 3 sreza koja su tu bili, to su bili Deževački, Sjenički i Novopazarski srez. Ljudi su odvođeni bez ikakvih objašnjenja njihovim porodicama u pola noći, u rana jutra, bez bilo kakvih naloga, bilo kakve optužnice su odvođeni na Hadžet. Tamo je bio zatvor gdje su ljudi bili smješteni, mučeni, pod prisilom batina i izdostavljani su iznuđivani koje kakvi iskazi. A koliko je to u stvari bilo brutalno, govore samo stanovnici tog obližnjeg tada naseljenog dijela Novog Pazara Hadžeta, koji su morali da se prestale sa tog dijela jer nisu više mogli da podnesu jauke i dozivanja iz tog centralnog zatvora. Da bi stvar bila još gora, većina ovih ljudi je ubijena pod veoma labavim ili dosta teškim optužnicama bez bilo kakvog jakog utemeljenog dokaza. Međutim, sprovedena su samo 2 javna streljanja. To su bile streljanja Ačifu Efendiju i streljanja Ahmedu Daci kao njegovom bliskom saradniku. Ta streljanja su sprovedena u sred dana i trebali su valjda da služe kao politička opomena drugima. Međutim, to nije zaustavljeno na tome, a smatra se da je u ovim pokoljima ubijeno oko 1638 Bošnjaka, međutim smatra se da taj broj može ići do 2000 žrtava zbog toga što nisu uspjeli da se pronađu sve grobnice gdje su oni ubivani, a imate jedan drugi isto primjer, jeste to da se iz jednog određenog prostora ljudi povedu na suđenje u drugi prostor. Na primjer, povede se 120 ljudi iz Sjenice za Novi Pazar, u Novi Pazar se dovede 80 ljudi. Sve pod izgovorom pokušaja bijega, sve pod izgovorom pokušaja jednog političkog ili pod jednom političkom maramicom, a toga ti ljudi su ubijani. Ovo nije bio samo slučaj s Novim Pazarom. Ovaj slučaj se prostire kroz cijelu Limsku oblast. Smatra se da je u Limskoj oblasti, znači koja obuhvata sve te srednjoške općine, ubijeno oko 9000 ljudi, od toga 400 djece. To je jedna, vidite, ogromna brojka do koje mi dolazimo. Ako mi razumijemo i shvatamo koliko jedan ljudski život vrijedi, vi dolazite do jedne brojke koja je za 2 godine uspjela u stvari da podaništi sve ono što je učinjeno i u Drugom svjetskom ratu. Da bi stvar bila još besomučnija, još okrutnija, vi imate preljevanje ovakvih dešavanja ili njihovo paralelno stvaranje sa dešavanjem u Bosni i Hercegovini. U istočnoj Bosni koja je taj čitav period propatila i proživjela sve što je proživjela od četničkog noža. Imate sada dešavanja gdje narodna vojska, kako se deklarirala pod jednom tom parolom bratstva i jedinstva svih naroda i narodnosti Jugoslavije, odvodi ljude iz istočne Bosne, iz istih onih mjesta gdje su ljudi bili ubivani 1941. godine. Iz Foče, iz Lastenice, iz Sarajeva. Opet po istom principu i po istoj matrici. Bez jakih optužnica, bez jakih dokaza ljudi su odvođeni, strijeljani. Vrlo bitno je opet istaći da je to bila muslimanska bošnjačka elita, obrazovani ljudi, ugledni ljudi, pismeni ljudi. Ovo se može povedati i razumjeti u jednom širem spektru stvari. Ako sagledate princip nacionalizacije i oduzimanja zemlje, ovo je bilo veoma bitno za rješavanje agrarnog pitanja koju Kraljevina Jugoslavija nije uspjela da riješi prema Bošnjacima. Imate oduzimanje bošnjačke zemlje, oduzimanje muslimanske zemlje na ovaj način jednostavnije i lakše. Ta zemlja, kao i vakovska zemlja koja je oduzeta Bošnjacima, nikada u potpunosti nije vraćena. Kada govorite o Srbiji, podaci o vraćanju crkvene zemlje, odnosno denacionalizaciji, dolaze do jednog postotka od 83%. Kada govorite o vakovskoj zemlji, ti podaci su poražavajući. To je u stvari 0,0%. 1 metar vakovske zemlje nije vraćen islamskoj zajednici. Kroz cijelu istočnu Bosnu imate progone i ubijanje muslimana. Mi imamo svjedoke koji o tome govore. To su strašna svjedočenja kada čitate izvorne dokumente iz tog perioda. Kada dolaze 3 čovjeka u navečer odvode djeci, roditelje, majke, očeve, stare ljude bez bilo kakvog objašnjenja, uz dosta jedan besomučan i jedan strašan prizor. Ono što je tu najzastrašnije jeste i to da je većina tih ljudi ubijena bez poznavanja grobnice. Zato mi danas ne možemo čak ni definirati, ni tačno precizirati koliko je u stvari broj tih žrtava.
Imate komisiju zemaljsku koja je nakon Drugog svjetskog rata pobrojala žrtve koje su stradale. Znači vi tu ubrate samo žrtve, ne demografski gubitak koji je Bosna i Hercegovina preživjela 41. 45. godine. Jer Bosna i Hercegovina 41. godine je bila jedna opća fabrika vojske, mladih ljudi sa ogromnim natalitetom, možda i najvećim nakon Kosova u Jugoslaviji. Vi imate, znači, postotak ubijenih ljudi od 8,1%, znači što je, ako saberete jedan demografski gubitak, to dolazi do cifre preko 11% gubitka jednog naroda. Vrhunac svega ovoga desit će se u Hercegovini. 45. godine imate, evo, približava se obljetnica ili obilježavanje tog datuma 14. februara 45. godine je dan oslobađanja Mostara koji se tako priprema i proslavlja u medijima. Međutim, taj dan oslobađanja Mostara Bošnjaci na Vesinja su skupo platili. Platilo je između 150 i 200 bošnjačkih intelektualaca, muslimana, Bošnjaka ovaj dan oslobađanja. Dočekavši partizanske, odnosno oslobodilačke trupe kao narodnu vojsku, bili su prodati, bili su izdati. Bili su privedeni, osuđeni i ubijeni. Veoma bitno istaći da je većina tih ljudi bili civili. Znači ljudi koji se nisu dokazivali, koji nisu bili ni u jednoj vojnoj formaciji, niti su im mogli biti spočitati različiti ratni zločini. To su bili trgovci, imućniji ljudi koliko su mogli biti imućni nakon cijelog tog rata. Ono što je ono što je na kraju jeste dosta, pa i da nekako zaključimo o tome, bitno reći, da su ove brojke poražavajuće i da mi iz ovoga o ovome trebamo govoriti. Trebamo stvoriti jednu moralnu obavezu da se sjećamo ovih žrtava, ubijenih, da opominjemo sebe, da opominjemo ljude oko nas, da opominjemo naše mlade, naše naraštaje, našu omladinu. Trebamo govoriti i tražiti priznanje zločina. Dakle, priznanje, ne osvetu, nego priznanje zločina, ali ćemo se na takav način najbolje obratiti i revanširati žrtvama koje su pale za tu. Trebamo tražiti priznanje zločina i osuđenje jedne ideologije koja je to učinila podjeli zastavom bratstva, jedinstva i narodno oslobodilačke vojske. Ja bih vam se zahvalio na pažnji. Hvala Arminu, a ja bih zamolio, kažu Šešelj dolazi na kraju, statko od gospodina generala, našeg gaziju, junaka, heroja, Ata Duda koji će da nam se obrati do ovoga vremena namaza. Čestitam uvaženim profesorima, selamim. Čuli smo dio priče, istorija, temeljna riječ je storija, znači priča. Ovo je dio naše bosanske priče. Hrvati za istoriju imaju izraz povijest, znači povijesti. Mi smo znali jednu priču, temelj na kojim smo mi se školovali, na kojem smo školovani i uvijek tražiti neku pravdu koja se zove ravnopravnost, jednakost. Vidimo da je ona daleko, da je teška. I ja nisam znao ni svoju priču, ni svoju povijest i uvijek sam živio u nekom, ja bih rekao, utopističkom sistemu naprijed. Mi smo dužni i gledajući nekako učenje određenih naroda prilikom obraćanja, pozdravljanja, gledanje dole. Uvijek sam tražio kao vojnik da budem lojalan, odan, ali to traže oni od ozgo lojalan, a ne da budem slobodan, da vršim svoju dužnost, mi ćemo reći profesionalno, pa ma kako se ono bilo. No, svaki naš narod kaže, vrijeme ima svoje breme. Ako gledamo sa vojničke strane, nekad je bilo za mnom, pa su ti čuveni vojnici bili obično junaci, vodili su. Da ih ne spominjem. Pa je bilo naprijed, kad se formirali štabovi, komande, onda idu neki drugi. Sad je vrijeme, hoćemo li zajedno. Mnogi to ne razumiju. Ja da vršim svoju dužnost, da onaj kuhar vodi svoju dužnost. Često i sam sam na meti i profesor, uvaženi novinar,
iz Luksemburga je nedavno prisustvovao jednom mom obraćanju u Luksemburgu, gdje sam ja metaforički rekao, a inicirala me jedna naša hanuma koja je bila zamotana, kaže: generale, da li ćemo mi postati Palestinci? Hoćemo li opet doživjeti proganjanje i tako dalje? Ona je u Luksemburgu iz Sandžaka, iz Bosne, ne znam baš odakle, iako sam je pitao šta ste po profesiji, ali vidim da je jedna intelektualka koja dobro razumije stvari, i ja sam rekao, svaki bi od nas trebao, i govorio sam o kulturi, pošto ima fizička, pošto ima radna, ima i vojnička kultura. Da, ima čizme, ranac, međutim i sami ste vidjeli kako je to ovdje dočekano. Ja sam mogu mangupski reći da svaki mora imati planinarsku opremu, da budemo u organizacijama izviđača, planara, ali je to dočekano dok smo svjedoci. Neki mogu imati migove, tenkove, govoriti o odcepljenju, referendumom, paradirati, prijetiti, a neki su onda osuđeni da ćute. To vrijeme je prošlo, jer mnogi ne razumiju da su vremena ta prošla. I ja nisam znao za ovo, sad sam prvi put čuo da je Zavno Sandžaka S održan prije nego Zavno Bih Bosne. Taka je situacija bila. Ja se sjećam u nekom razgovoru, Tito je obećao Kardelju da će biti slovenačka vojska, pa poslije rata kad su armije došle, prva, druga u Ljubljanu, Maribor gore, četvrta u Trst, partizani slovenački se raspali, pa formirana je Jugoslovenska armija i Kardelj je kasnije pitao Tita: ti je naša slovenačka vojska, Kareman, da sam dozvolio da se formiraju Slovenci, imali bi Srbi svoje, imali bi ovo, i prevario ga, hajmo, no život je satkan, ali ne bi trebao, ko će koga prevariti. Najgora je situacija da se mi moramo pitati gdje smo mi danas. I opet moje jedno obraćanje, da mi moramo poznavati našu prošlost, znati, razumijevati šta se to dešavalo i prepoznavati opasnosti. Opasnost je i ekološka, opasnost je biološka, opasnost je zdravstvena, opasnost je socijalna, neimašna, ali opasnost je i vojna. No, sam rano jutros neke slušao, opet neke kombinacije, i vidite vi, svake večeri emisije su posvećene Trumpu i koje će on mjere poduzeti. I svi čekaju šta će se desiti. Hoće li imati neki negativan odnos prema muslimanima, sa Rusima, šta će Trump, hoće li, gdje je mjesto Republike Srpske, pa ja vas pozivam da pročitate danas intervju iza vaza ukrajinskog ambasadora koji govori o ovoj situaciji. Hvala vam, dragi profesori, i vama što smo ovo slušali. Hvala generalu. Ja mogu samo reći da smo se završili naše druženje, da sljedećih puta ako Bog da u istom prostoru. Mi smo kolegi, ja sam slučaj alternativni istoje. Da, kolege svakako. Da se smijem. Treba izučavati.